Abulisa abaningi kwaphinde kwabanika ithemba abantu uma ngabe bezwa-ke inqubomgomo noma-ke indlela uMakatha ahamba ngayo uma ngabe-ke eyodlalela uzalo laphana njengoRedesha. Okokuqala-ke uyasho ukuthi wavela njengomuntu ozodlala isini A1 la khona-ke ewumuntu owayema emgwaqweni. Uma ngikhumbula kahle ngicabanga ukuthi la khona wayekhakhazisa omunye-ke wabantu ababebuza indlela. Ngaphandle komusho isikhathi sakho, ngiyakubingelela, ngiyakwamukela kule channel Mntwana Sekhaya. Ngicela ukuthi uzenzele iqiniso, usubscribe wenze sure ukuthi uyalike. Ukuze njalo uma sikufaka amavidiyo kube wena uqala uthola notification. Phinde futhi uzenzele iqiniso uyilalele iziphele video ukuze nawe inspirishe laphana nalaphana. Ngenze ukuthi umuntu osafisa ukuhamba lolu hambo lwake i-acting. Ngicabanga ukuthi le video ibaluleke kakhulu kuwena ukuze ukwazi ukuthi ngempela ulandele inqubomgomo noma-ke ukwazi ukuthi ubuyelwe ithemba ngendlela-ke okwenzeka ngayo. Uzokhumbula uMakatha uzakhela amavidiyo, uzakhele udumo ngamavidiyo bekuyiwona waqeda isizungu laphana-ke ey'nkundleni zokuxhumana, kakhulukazi laphana ku-Facebook naku-YouTube, ephinde futhi awenze nalaphana ku-TikTok. Phinde-ke wazakhela udumo laphana-ke ngamavidiyo amaningi la khona-ke ebe ne-series kaSkoni. Lana-ke uMakatha ulandisa abantu ukuthi kahle kahle kwenzakalani noma-ke iyiphi into eyamenza wagcina ebuyela full time kuzalo. Ngaphandle nje komusho wesikhathi sakho, asingene kuyona-ke ividiyo ebese kungasekupheleni kwevidiyo bese silalela-ke ekuyiwona amavidiyo uMakatha omazi nawo. Mina nawe asihlangane ekupheleni kwevidiyo. Ungakhohlwa ukusubscribe wenze sure ukuthi uyalike. Uyilinde ividiyo ziphele ebese uyakhomenta. Mina enye yezinto ebuye ngenze ngingatatazeli empilweni ilento ukuthi indlela esasiphila ngazo kudala sisezingane ngisabuye ngiphile ngazo namanje. Mina-ke ngikhulele kakhulu emakhaya ke, yabona kwakwenzeka thina sikhulele emakhaya uthi uzothunywa saseyingane bakuthuma entambama nje seqala ukuba mnyama kanje. So nje awuye lapha ngaphesheya kwaBloss, uma uya kwaBloss kuzowela la ehlathini uwela umfulu uzowelela ngaphesheya. Hey uqale na ucomplain say ngeke ngiyasaba ethi hayi umzala vele athi hayi khuleka ngizohlala lapha ngomnyango ngizogada, yabona hamba ngizogada. Awuhambe-ke nawe uhamba nje uyasaba lokhu uqalaze emuva mawuphenduka wathi hayi hamba ngiyakubona uloku uhambile lokuthi hayi hamba ngiyakubona uthi mhlawumbe usuze washona phansi emhosheni, yabona awusambona nalomuntu omdala lokhu ethi hamba ngiyakubona kodwa ngoba usalizwe izwi lomuntu omdala eshe ekhanda ethi hayi hamba ngiyakubona uhambe, yabona uthi uhambe mhlawumbe uzubuye, yabona uhamba futhi awusele ndaba ngempela ngoba uyamuza umuntu omdala lokhu ememeza ethi hamba ngiyakubona kumnyama la awusamboni kodwa nje ngenxa yezwi lakhe, yabona hamba uzubuye, yabona ube right. So nje ezinye izinto ezibuye zingisize lezikhumbula nje ngiqala ukubizwa lapha kuzalo, ngiqala ukubizwa ngaqala nje indlela yami engaqala ngayo ngaqala ngizovela kanye, yabo uma ngizovela kanye laphana bake bangithinta ngiyabonga. So bake bafike bangithinta nje kwabe ukuthi hayi lento kanje esihlanganisayo sicela usithumele into zakho, yabona sifuna ukubona ukuthi ungakwazi ukwenza kanjani ngenze hayi kuthuleke hayi ngibuye ngithi hey mhlambe khona ufika wayihlakaza yonke lento hayi inankinga, yabona hayi sothi ukuthi ngelilanga ngihlale labo lento ukuthi mawuhleli nje awunamlungu ohlezi uvuka ukuyakena kuyenzeka usesikhathi othi imali uyisebenzise nje unganaki, yabo sothi uzohlala nje uthi hayi vele khona imali engizoyithola next week uhlale nje ungena sent egameni lakho, yabona iyenzeka lonto mawungavuki zonke izinsuku. Hayi bafone ngempela yakuzala hey hayi uyakhumbula sasikhulumile hayi ke kusasa-ke nasi iscript siyashutha ha okay hayi ngijabule ngibuye ingqondo hayi ngivumelana nabo uthi hayi shosho hayi kusasa kuzofika soshutha hayi nasi iscript hey ibuye ingqondo ngizohamba ngani ngisayiphethe ngaleso sikhathi ngisayiphethe esitreni anginamoto kusho manje fanele ngithola imali ukuthi ngizogibela ngihambe ngale ngifike kanjani laphana kuzalo ngihlala kwelinye iside leTheku kwamasho kungale hayi kodwa ngibe nalento ethi hayi kuzokwenzeka uNkulunkulu mfethu ngeke angineze umsebenzi wakho uzalo waphinda ngishiye kanjalo hayi ngihlale ngirelax ha okay hayibo sayikhaza ntambama o6 o7 hayibo ngiyanqena nokucela imali mina kubantu ekhaya bayazi nje hey ngisenkingeni ngempela mangizofonela ekhaya ngithi ngicela imali hlala hayi kuthi nje mhlamba 7-8 lapha kufika omunye umngane wami gqi angisazwa izonzana endlini uyihambela ngemoto yakhe kathana ungifica ngifunda iscript athi oh hayibo uyakusuthi sebenze lento janeni ngithe hey hayi content ngithole nje encane lapha kuzala awuyaza sihambeni sekhona kusasa hayi ngizohamba nawe nje asambe ndawo vele wayisebenza khona qala ngizobona ney'nkabi zami zakudala engangisebenza nazo hayi asambe hayi ke ngijabuleke nami ngibone ithemba-ke angisamtshela ukuthi hasi ngisenkingeni enzima kanjani athi asambe khuleka hayi ungastress ngizohamba nawe ngizokuthatha nje sibuye
hambe ngempela ngifike ngishuthe into engafike ngayi-actor lapha kuZalo into engafike ngayi-actor khumbula kahle leya scene yami yokuqala yasemgaqweni bazoyikhumbula abazi nganginama-lines ecishe mhlawumbe amabili amathathu ayibhalwe ngesingisi angithi babhala ngesingisi kodwa ngifuna ukuthetha ngendlela engayishaya ngayo leya scene leyana i-crew yathi dlengelele ngangithethisa omunye umfana lapha owayebuza ama-direction kwakuzoba yileyo scene nje kuphela then kuthiwe hayi siyabonga emva kwalokho kodwa indlela engangishaya ngayo leya scene indlela engamhafa ngayo la mfana ngase ngimehafele egameni sokuqala nje anginamali yokubuyela emuva ngiyadlala but nje ngakhipha konke yabona. Then few weeks down the line I think after a month kanjalo sidlalile babuyela kumina ngathi hayibo mfethu uhlalaphi bakuthandile angithandi ngihlala khona la ngathi uhlala la eThekwini yabo angithi abantu banalento ukuthi mabebuka icontent yami babe nalento ukuthi mhlawumbe ngihlele emakhaya yabona kanti ngikhona khona la eThekwini ukhona la eThekwini ngithi hayi mana ke icontent soyizama la awume kanjalo hayi ngibuyeke ke njengoba nibona ke nani yawo. So sometimes nje mfethu ngibuyela kulento ukuthi noma ngabe kunzima kanjani sometimes ngithole ngirelax ngithathe ngigaxela ngazi wenze njani but ngoba ngiyazi uNkulunkulu mfethu uyangibona mina angeke nje uNkulunkulu angilahle mfethu uyangibona noma kuthiwa ngimboni futhi kumnyama nala ngihamba khona but kunale voice engilongizwe lethi nje hayi hamba ngiyakubona sanibona wengane zami uma akathanga thini kuqala ke ngane zami nakhona kwenzeke ukuthi mhlambe sekuzoba khona ke imvula uyabona kuthiwe nje hayi kwesinye isikhathi imvula izothatha isikhathi eside ezakusho ukuthi uzamcola imvula engapheli kokunye ke bekhona nje isivuvu ukuthi hayi sekashisa kakhulu ngane zami kodwa nje hayi kwakuyinto nje eyahamba ibuye idlule nje phelele khona lapha emphakathini ngane zami hayi sibhoreke nje somakhelwane hayi ngane zami kwahamba kwafika ninake hayi siyakuthanda lokho sekwenzeka manje kuyasinikeza into esizokhuluma ngayo usokufica nje inimvula ngane zami inimvula kuzobe khona ikhukhula uthi uhlele endlini umfazi ubone hayibo yena Nkosi nansi izizamazama nansi endlu sizamazama Nkosi lapho sesimuka ngane zami sihleke lokho nje sabafazi thawe Nkosi kanti siphela isikhathi esinjani siphela isikhathi esinjani la khona sekuhlala kube nje insakavukela umculo esidwaba ukuthi nje kube khona ikhukhula ngane zami hayi mabesho lapha emsakazweni besho bethi hayi lento yo climate change ilento yo climate change ngane zami kuguquguquka kwesimo sezulu hayi mawuthi uyabuka noma seyadlula lento yalezi ikhukhulu futhi nje sekuthiwa hayi zazi ngaloya nyaka ikhukhulu kodwa mawuhleli khona abafazi ukuthi mehleli emzini wakhe nje ahlala thukizana make wezinto esethi guzuzu engathi izulu useyovuka athi hey sihleke lokho nje sabafazi Nkosi okumadubazana sekwahlala kuthukizanya nje sisho sixoxe hayi ngokomthetho ke lento bayayisho ngesigisi bathi umadubazana usaba ne-tomatize nje engqondweni yakho ukuthi sele kwahlala lokho nje engqondweni yakho ukuthi hayi manje ngezinto ethi kuzuzu usekhumbula lesasima adlula kusona ngesikhathi seyikukulu sihlale nje sihleke sabafazi sixoxe hayi Nkosi sayisavelelwe ikhathi esiphila kuzona ikhathi zokugcina ikhathi zoklamatshenje ngane zami kangangoba uthola ukuthi omunye uzoyiqhamuke nje ingqothovu yasemndeni hayi umadubazana kuzokufanele ke ehambe eyobona umuntu othile wesintu ayolashwa acatshe sihleke lokho nje sabafazi sijayela ukuthi Nkosi akazi lo muntu lo abazi lapha lenqothovu ukuthi umadubazane lo njoba nje nale tomatize anayo yokuthi wacishe wamuka nendlu ngezikhathi zezikhukhula fanele akathole phela odokotela abasemthethweni yabona abakhuluma ngazo lezinto zengqondo yabona abazomsiza kokunye ake ehlangane nathi nje sabafazi axoxe ngayo lento angabi namahloni yabona angabi namahloni uthi hayi cha abafazi yake angishaya nansi into yabona sixoxe nje sabafazi hayi fanele lo gcatsha sihleke lokho nje sabakhona sijalo sithi futhi Nkosi abazi ukuthi kusokho no depression ama-traumatize abala engqondweni yabona nje akufanele sikhulume ngawo nathi sizi sabafazi basemakhaya nakhona lapha emalokishini nikhulume nje lento ungagcina ukuthi kuthiwe nje hayi izinto zengqondo mental into zalapha yabona ezilungwini sikhulume ngakho nje la emphakathini kangangoba le ndawo ishaya thina kuphela sibadala nazi ingane lezi ezincane usuyawubona nje banawo lento ukuthi sebenechala banalo la enhlizweni yabo ukuthi abazi ukuthi ikusasa labo lizohamba ligciniphi basazoba nawo yini umhlaba bazoqhubeka baphile kuona kusasa ngoba hayi nazi izimo la zezulu nasi isimo sezulu kunoguquguquka kwesimo sezulu so climate change uyabona hlala makushisa kube izivuvu uyabona umqala wami unjani kujuluka ibeke kodwa mawuthi uyabuka nje
ayikho into eyenza kushise kangaka kodwa kunaleya nto climate change sihleke lokho nje somakhona sithi wenkoso makatha sebahlala bephephehla amabheco uyabona bejuluke nje kunalesi sivuvu nje sikhona ngani zami kanti masuthi uyabheka kahle lento fanele siyikhulume njengomphakathi futhi kwesisikhathi mawuza ukuthi hayi ngathi sekuyanyukela ukuqhele naseyindabeni ezikhuluma ngazo lezi zimo zoguquguquka kwezimo zezulu nezikhukhula njalo njalo hayi uthi ungayifundisi benu uyifundise kodwa manje uzame nawe ukunakekela ingqondo yakho ngoba lento yesimo sezulu iyawushaya nomqondo uyabona ukube no mental lapha noma traumatize ekhanda lakho uyabona seyifundise ngani zami hayi ke thina ke sivele singafuniki ukuyifundisa lezi zinto sazi hayi cha hayi shuthi ngempela mhlamba ayisathi mzala kuyena usahlala athukisana bakwakakhuluma ngesimo sezulu uyathuka uyabona kanti fanele athola usizo lwengqondo umfazi yabona ngani zami ngisho njalo ilapho nje yami indaba ngiyabonga kakhulu ke ngani zami ngimthanda kabi mina namaqaka lomile aninaleli